بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان هاوڕێیان و خۆشەویستانی بەڕێز بەخێر بن بە یەکێک لە لەوانەکانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی. کورتە چیرۆکی ئەمڕۆمان بەناوی My mother is a liar. دایکم درۆزنە. My mother is a liar. جارێکتر گوێ بدەنەوە. My mother is a liar. My mother is a liar. بەلەوە دەست پێ بکەین بەم کورتە چیرۆکە لە بیرتان نەچێت کاناڵەکەی خۆتان بە تاکیدەوە سابسکرایب بکەن و هەروەها زەنگۆڵەکە ئەکتیڤ بکەنەوە. یوتیوب بە هەناردنی نۆتیفیکیشن ئێوە ئاگادارەکاتەوە بە وانە نوێنە کە لە کاناڵە دەیدەنین. لە بیرتان نەچێت حتمەن لایکی ڤیدیۆکەیش بکەن با بێتە پاڵپشتی بۆ من بتوانم ڤیدیۆی زۆرترتان بۆ تومار بکەم. The mother of an 8-year-old boy died and his father married another woman. دایکی کوڕێکی تەمەن 8 ساڵان کۆچی دوایی کرد و باوکی ژنی دیگەی هاوسەرگیری کرد. The mother دایکی of an 8-year-old کوڕێکی تەمەن 8 ساڵان بۆی واتە کوڕ. 8 years old تەمەنی 8 ساڵ بووە. old یعنی ساڵ. 8 years old بێکە و دەبێتە تەمەن 8 ساڵ. died مرد. and his father و باوکی married هاوسەرگیری کرد another woman ژنێکی دیگە. one day لە ڕۆژێک his father asked him لە ڕۆژێک باوکی ئەم پرسیاریە لێ کرد son کوڕەکەم what do you think is the difference between the first mother and the new mother. پرسیاری چی بوو؟ وتی what do you think یانێ بیرڕای تۆ چییە is the different جیاوازی between لما بینی the first mother دایکی یەکەمی خۆت and the new mother و دایکە نوێکەت. جارێکتر گوێ بدەنەوە. The mother of an 8-year-old boy died and his father married another woman. One day his father asked him, son, what do you think is the difference between the first mother and the new mother? The mother of an 8-year-old boy died and his father married another woman. One day his father asked him, son, what do you think is the difference between the first mother and the new mother? Boy, my first mother was a liar. دایکی ئەوەڵ یەکەم was درۆزن بوو. was a liar. liar یعنی درۆزن. but بەڵام my new mother is truthful. بەڵام دایکە نوێیەکەم ڕاستگۆیە. how چۆن asked the father in surprise. باوکەکە بەسەر سوورمانەوە پرسی how چۆن. asked پرسیاری کرد the father باوکەکە in surprise بەسەر سوورمانەوە. the boy said کوڕەکە وتی previously لە پێشتردا whenever هەر کاتێک I teased him من ئەوم بێزار دەکرد. my mother said دایکم دەیگوت that if ئەگەر I teased him من ئازاری بدەم there would be no food. ئیتر چێشتێک نییە نێ خواردن نییە. but I didn't listen to her. بەڵام من گوێم نادا بۆ قسەکانی ئەو words یعنی قسەکانی. but and و repeated it again و دووجارەم دەکردەوە. repeat یعنی دووپاتم دەکردەوە. again یعنی دووبارە. یعنی چی؟ یعنی بازم ئیزعاج مەدا و ئازار مەدا. گوێم پێ نادا. جارێکتر گوێ بدەنەوە. Boy, my first mother was a liar, but my new mother is truthful. How? asked the father in surprise. The boy said, previously, whenever I teased him, my mother said that if I teased him, there would be no food, but I didn't listen to her words and repeated it again. Boy, my first mother was a liar, but my new mother is truthful. How? asked the father in surprise. The boy said,
Previously, whenever I teased him, my mother said that if I teased him, there would be no food, but I didn't listen to her words and repeated it again. However, بەڵام بەهەرحاڵ at mealtime لە کاتی نان خواردنە he would call me ئەو بانگی دەکرد لە من and feed me و چێشتی ئەدا بە من خواردنی ئەدا بە من feed me یعنی خواردنی ئەدا بە من but بەڵام now ئێستا whenever لە هەر کاتێک I bother him من ئازاری بدەم my new mother says دایکە نوێەکەم دەڵێ new یعنی نوێ mother دایک says دەڵێت if ئەگەر I don't stop bothering him ئازاری بدەم ئەو ئازار بدەم he won't give me food ئەوەتر چێشتم پێ نادا give me یعنی پێم بدە food چێشت he won't ئەتر پێم نادا and I have been hungry من ئێستا برسیمە for 2 days now لا 2 ڕۆژ لەمەو پێش تا ئێستا من برسیمە جارێکتر گوێ بدەنەوە. However, at mealtime he would call me and feed me. But now whenever I bother him, my new mother says, if I don't stop bothering him, he won't give me food and I've been hungry for 2 days now. However, at mealtime he would call me and feed me. But now whenever I bother him, my new mother says, if I don't stop bothering him, he won't give me food and I've been hungry for 2 days now. Moral of the story. Moral yani ئەخلاقی of the story دا چیرۆکەکە. Mothers yani دایکەکان are hen angels فریشتە on earth لەسەر زەوی. Be kind to them لەگەڵ یانە میهرەبان بین. kind میهرەبان to them لەگەڵ ئەوانە. Moral of the story. Mothers are angels on earth. Be kind to them. Moral of the story. Mothers are angels on earth. Be kind to them. خۆشەویستان و بەڕێزان هاتینە کۆتایی ئەم کورتە چیرۆکە ئەگەر بەدڵتان بووە دەی لایکی ئەم کلیپە بکەن. ئەم کلیپە بە زمانی عەرەبی و هەروەها زمانی فارسی دانیەوە ئەوە لەسەرەوە یا لە خوار دەتوانن لینکەکەی بووینن. سپاسان دەکەم بۆی کە تا ئەم کاتە لەگەڵ ئێمە بوون هەمووتان بەخوای گەورە دەسپێرم خواتان لەگەڵ